Il-kongregazzjoni fil-Knisja ta' San Girgorf ta' Sliema għal waħda mill-quddisijiet tal-ħadd filgħodu kienet iffurmata minn persuni li jitħattu bil-lingwa Spanjola qegħdin jgħixu Malta u żgħażagħ u familji mill-Kolombja, l-Arġentina, il-Gwatemala, il-Kuba, iċ-Ċili, Spanja, il-Messiku, l-Brażil u pajjiżi oħrajn jużaw l-Ispanjol. Jennifer Borg kasba hija Kolombjana ilha tgħix Malta 11-il sena wara li kienet iltaqat ma' dak li llum huwa r-raġel tagħha Malti fil-Kolombja. Qalet li din iċ-ċelebrazzjoni apparti mill-issaħħaħ il-fidi isservi bħala sors ta' wensu għaqda diaspora Sud Latina u komunitajiet Ispaniċi li jinsabu f'Malta. Most of them are here alone, so for them to come to Mass is a part of the faith and that we gather to celebrate Jesus, but a part of that it helps them to feel a part of a family and that we are here to help each other. We started in a small chapel in Binjema, very small. We were 2-3 families back 8 years, 10 years ago, and then since there the community has grown. Patri Marcel Portelli, membru tas Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, għamel 40 sena xogħol pastorali fil-Peru. Esperjenza li katritlu l-arfin tal-lingwa Spanjola. Illum il-ġurnata juża b'mod faċli. Ġilura Malta sentejn ilu. Ifisser il-qudisa li jiċċelebra l-komunità Ispanika f'Malta bħala esperjenza li timliħ bil-fer. Ħaġa sabiħa pereżempju, l-ewwel ħaġa qabel qudisa jiġu jqerru waħda. It-tieni qegħdin nippreparawhom għall-Magħmudija, l-ewwel qalbina u l-Griżma wkoll. It-tielet ħadd tax-xahar. Ġifieri nieħdu ħsiebhom u anke jkun naturalment ikun hawn xi ħadd irid jiżżewweġ. Jennifer qaltilna li llum il-Kolombjani qegħdin jitolbu biex it-tim tagħhom li avvanzaw sal-finali tal-Copa America, ekwivalenti għall-Euro tal-Ewropej, ikollhom prestazzjoni tajba. We are in the Copa America and thank God Colombia and Argentina are in the final. Apparti mill-Knisja ta' San Girgorf ta' Sliema, kull nhar ta' ħadd ikunu ċelebrati quddisijiet tal-komunitajiet Ispaniċi f'Malta.